Son días para conversar sobre ilusións. Yo creo que ya toca, ¿no? Ilusionar a la afición. Yo creo que es bueno que se ilusionen y comedidamente, pero es importante, sin duda. Con só 6 minutos, o Celta se atopou o gol ante o Nástic. O autor, Quique de Lucas, gran pase de Trasorras. O equipo vigués controlou o partido, marcou un, pero o seu fútbol vertical, rápido, esnaquizou a resistencia do Nástic. Exemplos, o tiro de Quique de Lucas ou un centro que non caza David. Paco Herrera deu co seu equipo, Bustos e López Garay no centro, escoltados por Alex López e Trasorras. Arriba, dúas balas, de Lucas e David. Só lle faltou o conxunto galego sentenciar, ter algo máis de pegada para evitar sustos. Suspiros como este centro, o que non chega Morán. Mal trago para Luis César, cuarta derrota do seu equipo, 4 en 5 xornadas. E 4 son as vitorias consecutivas do Celta. Firme atrás, perigoso arriba, testarazo de Aspas o traveseiro. E o técnico, Paco Herrera, eufórico.